ezinye izinto esikhathini esiningi ziphakanyiswa ukuthi sihambe silalana nesilalane nabantu ongazi ukuthi bona emzimbeni yabo banani baphakamise ngani bese iyalimala inhlanhla yomuntu eke ngithi ke umuntu oyinyanga ke ngingasabali laba bathatha iphepha babhale phansi noma bagugule umuntu oyinyanga akekho ngabazovuma umlomo omnandi imncaka imdoni imgwenya imthunduluka imhlala ovuma omkhanya kude onhlanhla emhlophe imithi leyo yokuvulela umuntu inhlanhla eyavalwa akusiyo umuthi wenhlanhla ngoba ayikho inhlanhla ezimele eke ngiphendule lo omunye okhomente ngenkulu inhlonipho ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya igama ngumzothule ngokashembe isibongo mafavuka njengethe ngabani isamba nesamba unkosi engalala maqedo lala bofoza nokajisa ukhudla othi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhovu oyiphayo kumadakeni oyishasa nkenzela ngiyabingelela le inethezeka TV igama lohlelo uphila kanjani kumnandi ke namhlanje ngoba senze iqiniso nesivumelwano esasenza kuwena mbuke lapha ekhaya sisegoli sasinomavovo kumanje sikuyena futhi umavovo sifike ekhaya ngqo emnambithi la khona esathembisa khona ukuthi sofika nakhona mavovo siyabingelela siyabingelela nje kakhulu kubalaleli nabalandeli benethezeka sikhona ke namhlanje ekhaya emnambithi kwamavovo 9 njoba sasinithembisile njengabantu ke esisebenza ngokulenza iqiniso mavovo yazi ngibonile la abantu bekhuluma abanye bethi asondele sifike sizoxoxisana nawe sikhulume ngokunye esake sakuthinta phambilini ake siqale la ekutheni ukuthi lokho sifikile saqala ukusebenzisana nawe ekutheni ukuthi sibuze iqiniso kuwena nangendlela olapha ngayo ekutheni ukuthi ngabe kumanje kuhamba kanjani bathine abantu kuwena hayi khehla angithi njengoba niqalile ukusebenzisana nami anisebenzisani phela nomuntu ofika manje kulomsebenzi wabantu abadala kuyasho ukuthi nivuse umuntu vele omdala ehamba kulomsebenzi kodwa ke futhi ke osafunda ngoba isintu sithi ufunda uzufe angeke ngisho ukuthi hayi sengazi konke kodwa cha okwamanje sisazama ukuthi abantu sibenzele iqiniso yebo nabo futhi ke bayayikhulumela njengoba ubona nakuma comment sike sabona la inkulumo mpikiswane esike sayithinta saphinde sabheka abantu abalokho beqhamuka bekhomenta laphana kulo msebenzi esike sakhuluma ngawo phambilini wakhuluma ngomuthi wenhlanhla ekutheni ukuthi umuntu usalwa nenhlanhla hayi ukuthi umuthi wenhlanhla owenza lo msebenzi ngicela unabe lapho khehla nje ake ngikubuza umbuzo olula ngoba mina ngihlezi nginembuzo iseduze nempendulo futhi ihlezi iseduze uma ngabe umuthi wenhlanhla ukhona bese kuphi isizathu sokuthi kubulawa abantu bebalela imhlophe yini le ebebeyifuna kubantu bebalela imhlophe makukube umuthi wenhlanhla ukhona iwaste bekweyani kufi ingane zabantu icuywa kuthiwa kuyokhandwa umuthi wenhlanhla ngabantu bebalela imhlophe which means umuthi wenhlanhla oyimele wona awukho umuthi okhona owokugeza umuntu inhlanhla vele akasuke kade zalwe nayo yayisithikamaziseka ngento ezithize ngoba kwesinye isikhathi inhlanhla yomuntu akungakho ukuthi ibaleka ngoba mhlambe kuumthakathi ovala inhlanhla nathi singabantu besilisa siyalala namantombazana othola ukuthi anama spirit thizeni edark side obumnyama akathi mayelala nabantu besilisa athwebula inhlanhla yabantu besilisa ize ngakuye so end up wena manje le nhlanhla yakho kade ikusebenzela uphiwe yona ayisekho kuwe seungenelela lapho ke lo muthi wokulungisa lobu bunhlanhla bakho
obulahlekile ongasenabo osebenza ukuthi manje into zakho zingasakhambeli ngalendlela ebekhamba ngakhona ngoba kuyakufika umuntu la afika athi yazi mkhulu mina ngaboma 2015 2016 yonke into yami behamba kahle smooth into yami iqala ukuphazamiseka 2023 or 2022 yaqala into yami yaphazamiseka mase sithi siyalandelela siyathola hayi no man wena walala nomuntu owayephuphunyelwe ekhipha isisu noma wena walala nomuntu owayesebenzisa isatanism thizeni ethwebula ubunhlanhla babantu akasukelala nabo kwahamba inhlanhla yakho ngaleyo ndlela angithi uyabona inhlanhla lomuntu akungakho ukuthi mhlawumbe ihanjiswe umthakathi noma ihanjiswe umuntu wefamily nathi kanjalo namantombazana ayalala nabantu besilisa othola ukuthi banama spirit obumnyama edark side angithi uyayizwisisa leyo nto bese sithwebula inhlanhla yalamantombazane ibuye kithi sisebenze ngayo lo muntu ungenelela lapho ngoba phela khehla ake sithi mhlawumbe nasebantwini uzwile bethi abantu hey unamanga ukhona umuntu wenhlanhla umbuzo uthi mina ngiqala ukuvela la ku social media ngonyaka ophelile mhlawumbe ngabo May kanje mangingaphosisi ngivezwa uMC Pholobo still namanje abantu basafuna inhlanhla kodwa khona okudala bangena kuma social media bathi banamabhodlela okubamba amaloto banamabhodlela enhlanhla banamabhodlela ukuthi ube nemali banezigubhu zokuthi ube nemali ubamba amaloto basafunani pho abantu abafuna inhlanhla futhi la kwaMavovo manje 2025 why bengayitholanga kuleso sikhathi ngifuna sibuye la uthinte indaba yama spirits ahlukahlukene shothi imimoya ethile ethola ukuthi ayihlanjululiwe egazini kumuntu noma mhlawumbe waphuphunyelwa isisu umasuba nenkinga ngifuna sigxile lapha ekuthenini ukuthi into shothi ephazamisa lobunhlanhla umuntu anabo imimoya khehla yabona njengami nje njoba ngihlezi ngichaza ukuthi mina ngiphakamisile izinto endaweni eziningi kodwa indawo engingazange ngiye kuyindawo yaseMangoshi eMangoshi kakhulu akhona ama spirit but ama spirit kakhulu edark side la othola ukuthi ama spirit kakhulu asebenza ngani uyabona labantwana othola ukuthi umntwana unezandla ezinde mhlambe bese banekhanda elichaphu uyabo uthola ukuthi uvuza amathe yabo labo bantwana bakanjalo kukhona lawo ma spirit lawo othi mawathathile uthole izingane ezizidalwa izingane ezikhubazekile ezivuza amathe asebenza kanjalo uthothi lo mntwana lo mayekhula mhlawumbe uzokhula until 14 years or 13 years bese yashona kusho ukuthi lesikhathi esaphila leminyaka u14 lo mnotho lomcebo wakho uphakama kuye lo mntwana for 14 years it's a contract but wena kumele kushuthi ukwamukele ukuhlala nalabantwana abakhubazekile ozobe ubathola uthothi kwesinye isikhathi abantwana bala ekhaya abathandani nabafana bangaphandle balalana bodwa bona la ekhaya angithi uyabona kuba kanjalo kwesinye isikhathi uthothi mhlawumbe la ekhaya sihlezi sincwaba angithi uyayizwisisa leyo nto ama spirit lawo obumnyama that is why lawo angizange ngawathanda ngoba angisuye futhi mina umuntu okhohlakele mhlawumbe ungizwa noma ngikhuluma ukuthi lo muntu umuntu okanjani umuntu ohlobo luni mina ngithanda into ewukhanya ngithanda into engcwele kangangokuthi ke akhona ama spirit obungcwele ahlambulukile uyabo asebenza ngani ngenhlambuluko ingakho ngiyaye ngithi ke ebantwini yiya kumuntu osizayo uzazi ukuthi udinga ini khehla kunomuntu ohlulwa u3 days ukuthi njoba ngigcabile nje 3 days awulali nomuntu wesifazane umuntu ahlale 2 days
kwele-3 eteshi yazi mkhulu sekuphazamisekile bese kudlekile sengimthintile umama ehlula u3 days yayibona manje eyintweni eziyinjula yokuphakamisa khona la ukuzothiwa hlala for 30 days ungadibani nomuntu wesifazane ila obona khona ukuthi bafethu angeke sikhohlisana ukuphakama kuphambi kwamehlethu umcebo uphambi kwamehlethu it's net thina sishaywa ukuconfusewa izinto zabantu ngoba makungathiwa hlala for 30 days ungalwenza ucansi ube nokudla okuthizo okuzothiwa ukudla yazi uthi la ungaqala khona ubona into zakho eziphakama la ungaqala khona ubona into zakho zenzeka zishintsha ngalawo malanga wena ozobunikezwe wona angithi uyabona so ila ukucacisela khona ukuthi kwesinye isikhathi hayi ukuthi umuntu izinto zakhe ziphazanyiswa abathakathi bodwa noma ziphakanyiswa abomndeni bodwa ezinye izinto esikhathini esiningi ziphakanyiswa ukuthi sihambe silalana silalane nabantu ongazi ukuthi bona emzimbeni yabo banani baphakamise ngani bese iyalimala inhlanhla yomuntu eke ngithi ke umuntu oyinyanga ke ngingasabali laba bathatha iphepha babhale phansi noma bagugule umuntu oyinyanga akekho ngabazovuma omlomo omnandi imncaka imdoni imgwenya imthunduluka imhlala ovuma omkhanya kude onhlanhla emhlophe imithi leyo yokuvulela umuntu inhlanhla eyavalwa akusiyo umuntu wenhlanhla ngoba ayikho inhlanhla ezimele eke ngiphendule lo omunye okhomente ngenkulu inhlonipho noma ngingamazi ukuthi ubani othe hayi umkhulu uyaphosisa uyabona umuntu othi nje umkhulu uyaphosisa kuyasho ukuthi umntwana okhuliswe ngenhlonipho manje ngizomchazela ke njengoba ethena kubo babefika abantu bezobonga kumkhulu wakhe bekhipha izimvu bekhipha imbuzi kanjalo nakimi kumanethwa izimvula babefika abantu bezokhipha babeze kuye futhi beze bekhiphe ngisho amahashi ngoba umkhulu begibelana kakhulu amahashi angithi uyabona bezombonga ngeenkabi zamahashi bezombonga ngeenkomo bezombonga ngeembuzi imvuke cha ngoba ekhaya komama imva idliwa bengafuywa angithi uyabona bezombonga kanjalo kusho ukuthi yena umkhulu wakhe ube na umuthi wokuvula inhlanhla yomuntu eyaphazamiseka hayi ukuthi ube nomuntu wenhlanhla nje gelekeqe eyimele ngoba phela kuba ikhona umuntu wenhlanhla oyimele wona straight kufunwani kumafutha ezandawana lawo okuye kurojwe nakhona abantu bethatha amafutha lawo enhlanhla bewadaye ngemkhando ubona umuntu esexukuza ibhodlela uyabona ngaphansi kuseleni uyabona ngaphezulu kuseleni angithi uyabona kushawa abantu kufunwani pho kwimdlebe makukube ngempela inhlanhla ukhona nje umuntu oyimele gelekeqe awukho umuntu wenhlanhla oyimele gelekeqe inhlanhla isuke kuwe inhlanhla isuke kuwe bese kuba nomuthi wokwembula leli thunzi elisuke selicindezela inhlanhla yomuntu ngifuna ukuya la uke wakhuluma indaba yokuthi kukhona indawo ohambile uyophakamisa nawe uyokhuphula ngendlela okhuphula ngayo wathi kukhona la ungayanga khona ngoba kunemimoya engavumelani nomsebenzi noma nalokho sokuphakamisa wena njengomavofo 9 ngifuna ukuya lana ke ekutheleni ukuthi kwenziwa yini ekutheni kwesinye isikhathi kuthiwa umthatha uzala umlotha mhlawumbe umfundisi amzala umfundisi labo bantu abakanjalo yindaba bona bengabi nento eqondile enomhlanhla yomuntu ngoba benzela abantu bangaphandle uthola ukuthi yena uyakwazi ukuqondisa nasekhaya yazi khehla kumele silungisane la khona nje la okumele silungisane khona umuntu oyinyanga nomuntu owugedla nomuntu oyisayo owumprofiti noma ake sithi umuntu owumthandazeli angithi uyezwisisa inyanga umthandazeli isangoma ugedla abantu abakuphiwe lokho bayazikhetha izinto abazenzayo ngeke ngithi mina enkulumeni yami mawulala izolo udliwe madayisi inhlanhla yakhe ingasekho emadayisini uvuke ekseni sewuyisangoma uzothatha noma yini ekseni sewuyinyanga
Yep. uzothatha noma yini ngoba vele asikho isidalwa sobunhlanhla Esekwembe. esibusa kuwe ingakho noma kungathiwa kunama spirit obumnyama kodwa azokufakela imali uzowathatha ngoba vele awulawulwa antu yabona nje ko TikTok into edumile ukuthi asifuni kulawulwa abantu abangafuni ukulawulwa basheshe bancwatshwe abalawulwayo bayaguga angithi yabona Oh yeah. isuka phi into yokuthi asifuni kulawulwa isuka nakuzo zona lezi inyanga esezikhona azifuni ukulawulwa Zilawulwa ukuthi ziqhudelana nobani kakhulukazi ekuthenini ukuthi ingcebo ingakuphi usibanibani ngoba ephakame kangaka nami sengifuna ukuphakama engalawulwa isidalo. akithi thina khehla kunezinyanga ebeyisebenza ekuqaleni kwaziwa nje ukuthi hayi mawuye kumfo kaShandu ufika uphile imithi yakhe yabulawa ama dark side akawalandile ukuthi agcwalisa abantu endumbeni yakhe kwafa lokhu okuyisiphiwo esasikade sikwazi ukuphilisa umuntu lesikhathi le yanto eyifake ebantwini i-overpower abantu abanye abavala abanye ibacedela umcebo kodwa yena usuke esetholile kuleyo mali yena akasuke ebachaje yona Yeah. akanandaba nalokho akanamsebenzi futhi nalokho waye engenandaba engenamsebenzi vele lawa ama spirit asebenza kanjalo awana nembeza awana sihe awana nkinga ukuthi umuntu uthengisa imoto yakhe yokugcina usegibela ama taxi wathatha imali wayiletha kwaMavovo ngoba ama spiritwani we dark side asebenza ngobumnyama awanantethelelo nomuntu owaphethe akanantethelelo vele ngoba akasona isangoma akasiyinyanga akasile ugedla uphethe ibhuku lakhe yena akahlala nalo nje abhekela ko TikTok thiwathatha nakho enye into futhi lo suke ethi thatha nakho usuke yena efuna ukuthi kusizakala abantu abanezinkinga ezibahluphayo kodwa wena nyanga noma wena gedla noma wena mthandazi noma wena sangoma wathatha le yamithi ebizwa uMavovo wayibhala phansi wathi uyolapha ngaye abantu khohlwa khetha Ayisebenzi. ngeke izisebenze izomosha into zabantu ngoba akakunikanga igunya Futhi ke shothi wena uyilawule wena awulawulanga yini okuphethe ekutheni kusebenzisa nakho nalokho ukuze kulapheke abantu ngoba phela ukulawulwa ila khona olapha khona ngokuthi ulawulwa ubani isiphi isikhwama khehlo ongaba naso usithole mahala iqinisile laba abahlatshelwa inkomo babhadale ngenkomo bona abanjani ngoba lo yamuntu ubizela laba abanenkinga yokuthi nginenkinga yokulalwa isilwane angithi uyabona bese lo muntu ake uthathe nakho but wena nyanga wakuthatha wayolapha ngakho abantu usubafuna ama 150,000 uzovalwa isidalwa salo yamuntu wakwaXaba okade ethi thatha nakho mawufuna ukusizakala angithi uyabona ngoba awunasi isivumelwane noXaba ukuthi Xaba ngicela ukwelapha ngeenduku zakho bese ethi uXaba sondela ngizokufundisa lezi induku bese wena ungikhokhela angithi yabo bese uhamba yokwelapha ngaso abantu abaningi bashawa yilokho ngoba abasenayo induku abayiphiwe isidalwa sabo umehluko lapho mawunenduku oyiphiwe isidalwa sakho hayi ake ngibuze la ngifuna siye la ekuthenini ukuthi nansi ke indaba yenhlanhla esiqale ngayo ngoba iyona le elimaza abantu abaningi kunamabandla akhona kunezinyanga ziyelapha umuntu efike ezobonga enyangeni nasebandleni kuyafika kuyabongwa uma ke kwizulwane sakho noma kubantu noma kubantwana bakho umhlanhla bungekho kubona kusuke kwenziwa yini suke ungakwazi yini wena uqondanisa lapho emhlanhleni obuqondene nabantwana bakho umhlanhla phela ebantwaneni ukuthi kungabi khona kuzoya ngokuthi wena lokho phakamise ngakho
uyayifaka futhi inhlanhla ebantwaneni bakho Oh, yeah. kodwa mawuphakamise ngento eclean izokwazi ukuthi mayiphila kuwe iphile kuleli ikhaya iphinde iphile nasebantwaneni angithi uyezwisisa leyo iphinde iphile nasemfuyweni anti yabona nje nithe maningena niyovulela isango uyayibona imbuzi nje zingena nje ziyayingenela ekhaya futhi ezala ekhaya ilandwa cha ziyakhishwa zihambele eyodwa mayifuna ukubuya izekhaya iyayibuyela namanje nje sekuzoqhamuka inkomo eyodwa mayikhumbulele ekhaya zonke zizoyilandela ziyibuyelela ekhaya ingani kuya ngeziko kuya ngokuthi wena umisele kanjani nakhona isimiselo futhi semfuyo siyahluka umuntu ozomisela ngemfene amisele ngotokolosho uba neimpahla eziningi ezu160 million uyabo ezondile engenafutha oyothi noma udla inyama yakhona nje uzusola imali yakho ukuthi hey ngawuthenga udodo wenkomo kodwa ziningi lezi inkomo ngoba unesimiselo esibi kufana ke nento osuku iphakamisile mawuphakamise ngentembi ayihlobi ekhaya kunalokho iyaligqilaza ikhaya iphinde igqilaze nabantwana bakho Mbukeli ngoba sifike isishilo sikwamavovo 9 mavovo 9 uyena sathi masikhuluma naye eGoli washo ukuthi asofika nasekhaya ngoba into ebalekile isekuthena ukuthi indumbeni labantu esibakhomba khona senze iqiniso ukuthi siyayazi leyo ndumba kungabe inyanga yasefletini nje kuphela uthola ukuthi ayinandumba sizothinta nje umhlatla bomuntu azala nabo ngoba sibone ngama comment kakhulukazi ekuthena ukuthi nani nisize ekuthena ukuthi sithi masondela sazi ukuthi inkulumo esoyiqala nomavovo kulokho ethinta ini kubalekile lokho ukuthi sibe neqiniso nosekuthena ukuthi ungabi nombuzo wena njengombukeli ekubeni thina sinazo impendulo nomavovo enazo impendulo zikhona semnambithi indawo yasemnambithi esikuyoneke imavovo la emnambithi esikhona kwahlathi enumber 2 kungaphesheya nje kwe8fali kwahlathi enumber 2 yikho ke la ekhaya kwamkhiza ngoba phela umavovo isithakazela kodwa ke yila bangibiza ngalo umavovo 9 la ekhaya kwamkhize njengoba senifikile la ekhaya nifikele nje ekhaya kwamkhize nabantu abahamba kimi iningi ke futhi especially abantu asebebadala behamba la ekhaya bayazi la ekhaya bayazi futhi naseGoli la kade nikhona asihlangane estradini cha sihlangana la ekhaya konke kwenzelwa la ekhaya okunye ke futhi mina engingaqashisa ngakho uyabona khehla njengegezo nje za la ekhaya abaningi bayazazi eke ngithi mhlambe makunesigezo sika 3.5 u3.5 namanje nginawo la ku wallet kulula ukuthi mawuthi into yakho ayilungi nje sidalwa kwenzeki lutho ngani ngakubuyisela 3.5 wakho oh yeah kodwa mangizothe emsebenzini ka 3.5 ngithi 150,000 uyabona senginobugovu angithi uyabona ngizwa kahle umkhulu usezowabulala amandla akhe angasasizakala lo muntu ngalo 150,000 ngigijime mina ngiyothenga imoto enkulu engiyibone enyangeni ethize ukuthi angifuni ukudlulwa usibanibani ngale moto umuntu into yakhe mayingasalunge sefuna imali yakhe sekunzima ukuthi ngimbuyisele yila umuntu akasezoqala ke manje esezongifaka la kini ukuthi ngadliwa inyanga ethize ngicela ningilekelele uyabo mhlawumbe umuntu useya mhlawumbe njengakuboma bo King Zoso kanjalo useyothi hayi ngicela ningilekelele kunenyanga eyangiqola kanje yinto eshaya abelaphi bendabuko bamanje sebenza umsebenzi ngemali ekahle owazi ukuthi le mali engisebenzayo nala endlini nginayo okuzothi mangabe umuntu eba necomplaint mfowethu ngoba besingalwanga bowuze ngokuhle nambe ngithi ngikwenzela okuhle kodwa kuqondana thatha nayo imali yakho udlulelela ukuzoqondana khona uyabona lapho ukuthi bekungeke kube nankinga kodwa manje ngoba siku competition that is why mina khehla ngingenayo umngani wenyanga awuphinde lapho awunayo umngani wenyanga ngoba awufuni ukuba kuyi competition anginayo umngani wenyanga ngoba manje angifuni kuba competition ngoba manje kuzongishaya ukuthi
mangumngani wakho uyinyanga mhlawumbe ugqoka igushi oh yeah sekuzomela ngicharge abantu imali enkulu ukuthi ngifuna ukuthi nami ngigqoke njengawe phela amasamba nawe ngoba manje kuzoba nzima ukuthi ngihamba nawe ufake igushi uyabo mina ngifaka iElise uyabona lapho umehluko ungakanani ayinkulu kakhulu i-distance ingakanani ukusuka la uye eThekwini angithi yabona kodwa manje kuze ngikhona ukuthi ngibalance kwi-lifestyle yakho sekufuna ke manje lesigezo sala ekhaya ka 3.5 ngisibiza 150,000 bese umkhulu engasathandi awavale lamandla emithi yakhe yebo sengiyaqala ngiba imbombayi ke manje sengumkhufa ke manje sengilapha abantu into yaba isalapheki kanti sekukwateni umnikazi walomsebenzi ngobe ke ngithi nje ukuhlanganiswa 150,000 manje special njoba nje since kwaba icorona abantu abanamali abantu imali bayithola kanzima kufuna nathi singabelaphi sikucabange lokho ukuthi abantu imali bayithola kanzima mayipatanisile imali umuntu wakhona ukufinyelela la ekhaya akenzelwe iqiniso ukuze naye umehluko azowubona ngoba manje lesikhathi engasenzelwe iqiniso uyazi khona omunye akhumbula nje wade ngufonela last ngikutshela ukuthi kunobhuti othe unede wezwa nje ngikhuluma la kumzothula wayeka ukuyibulala ngoba ubehlelela ukuyibulala yazi leyo nto leyo ingenze ngabuka ngathi mina hawu yazi sinokukhuluma nje singanaki kanti kukhona abantu esibasiza bengafikanga la ekhaya bengathathanga muthi ukuthi umuntu nje kusindi impilo yakhe ebesefuna ukuyibulala wathi mkhulu ngizizwe ngibuyelwa yilithemba ma ukhuluma lapha kwinethezeka ngazizwa ukuthi ithemba lami liyabuya ngathi hayi fuck off angeke ngisayenza lento ukuthi ngizibulale uyayibona leyo nto ake sibuye la ekutheneni ukuthi ukhulume ngolomuthi ekutheneni ukuthi kuyenzeka ekutheneni ukuthi ugcina usukhompyutha nabanye ngoba kubalekile lokho ngoba izinyanga eziningi ziyakhompyutha kumanje kukhona nabantu abenza icompetition ngezinyanga ezisuke zikhona ezinye zezingene kuyicompetition uyayibona lona emva kalokho ke umuntu egcine esenza angakuthunyiwe ngoba usho ukuthi umkhulu mengadika ibala usobiza umuthi ka 3.5 ngo 150,000 ngifuna ukuya la ekuthenini ukuthi ukuvula umhlanhla bomuntu nokulapha inkinga evale umhlanhla bomuntu kuya ngeqiniso lenyanga ukuthi yenza lo msebenzi ngicela ukuthi sigoqe kakhulu kazi lapho ukuvula inhlanhla yomuntu nokwelapha umuntu kuya ngokuthi la wena ofike khona ufike kumuntu owenza umsebenzi wakhe noma owenza umsebenzi wethongo oh yeah kunomehluko ngicela uyiphindeleyo ngoba ibaleke kakhulu le uyishoyo njengamanje ufike kumuntu owenza umsebenzi wakhe noma ufike kumuntu owenza umsebenzi wethongo nentombi khona intombi eshelwa uwe ithandwe uwe iqonyiswe uwe kodwa engathandwa abakini abangasekho oh yeah which means intombi yakho akuyona intombi eyogcina iunkosikazi la ekhaya ngoba abakithi abayithandanga lesikhathi ke wena ugijimisa omavovo ke nemithi abathi bazokushayela yona izwe ngawe ibe njani hawu yozugugelwe iphakethe ulibele uyifuna leyo mithi ngeke uzuyithole kalula ngoba futhi nomuthi awungeni kumuntu ungahambi nesidalo oh yeah konke amavovo thola kanjani sizekhaya semnambithi ngicela ugoqe inkulumo yanamhlanje ngoba sazobunana nje sazoloko esixoxe njalo 072 48 24 003 yiyo ke inamba leyo engitholakala kuyo ngiyatholakala eGoli ngiphinde futhi ngitholakale la eMnambithi kwaHlathe number 2 eGoli ngitholakala eMapetla la engitholakala khona Mavovo sibonga kakhulu ngesikhathi sakho sinike sona njengeNethezeka TV ubakithi ngibonga kakhulu kodwa sengicishe ngakhohlwa nje ngiyabonga Nkosi yami kusupport abangiphe yona ababukeli beNethezeka kodwa ke kunabantu abangicelile bathi bacela ukuthi ngingasuki kuwe base becela futhi ukuthi
umfoka Nhlanzi angangenzeli futhi ubugebengu base becela futhi ukuthi umfoka Nhlanzi angangikhulumela izinto engingezona ukuze yonke into yala ekhaya izohamba ngani ngeqiniso abantu abalijabulelayo yilokho nje engicela ukuthi ngidlulise nami ngizozama impela ukuthi ngilo ngilizama leli qiniso ukuthi libe khona. Sibonga Hlakholo. Ngiyabonga kakhulu. Kunjalo mbuke lapha ekhaya iqiniso ilona elapha umuntu nokuthi wenze umsebenzi obizele kuona hayi umsebenzi wakho. Balekile umavovo ulibeke lacaca elanamhlanje. Gama ngingumzothule ngokashembe Sibongo. Mafavuke njengedangabani samba nesabunkosi angalala maqedo lalabo fozane. Kunokho nje izikhundla khundla uthi mawuvimba ngala uthi kusunga le ngumkhovu oyiphayo kumadakeni oyishasa nkentela aphinde idibane kulungile yeba.